بخش مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار با خبرهای داخل و خارج کشور مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردانیم. در استودیو با شما سعید مکرم شریف زاده و عایشه ستار. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قاسم ژامارد توکایف پرزیدنت جمهوری قزاقستان صحبت تلفنی انجام دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قاسم ژامارد توکایف را با مناسبت پیروزی استوارش در انتخابات پرزیدنت جمهوری قزاقستان صدقاً تبریک و مبارکبادی نموده با او کامگاری و فعالیت ثمره بخش را در این مسند سرمسئول دولتی آرزو نمودند. در رفت صحبت جانب‌ها اطراف حالت امروزه و دورنمای مناسبات شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان که در تمام جبهه‌های همکاری مسیر رشد با موفقیت را کسب کردند مبادله افکار انجام دادند. همچنین آمادگی جانب‌ها برای ادامه مکالمه اعتماد بخش و شفاف بین دولتی عاید به تمام موضوعهای همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و قزاقستان تاکید گردید. در این ضمن مسئله‌های سمیت قریب الوقوع مشورت همکاری در تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه موضوع صحبت سران دو دولت قرار داشت. درباره اجلاسیه 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم اجلاسیه 19 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم 12 ایون سال 2019 ساعت 9 در تالار مجلسگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 11 ایون سال 2019 از ساعت 8 تا ساعت 17 و 12 ایون از ساعت 7 تا 8 در بنای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آشیانه سیوم اتاق کاری شعبه تشکیلی به خود گرفته می شود. تلفن ها 221 12 47 223 19 48. ادامه اخبار روزهای 14-15 ایون سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه پنجمین سمیت سران دولت‌های اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برگزار می شود که در کاری آن اشتراک رهبریت و نمایندگان والامقام زیاده از 30 دولت جهان و تشکیلات و سازمان‌های بین المللی در نظر است. یادآور می شویم که ماه سپتامبر سال 2018 در حوزه اجلاسیه 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسه وزیران کارهای خارجی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا برگزار گردید که در آن ریاست در مشورت برای سالهای 2018-2020 از چین به تاجیکستان گذشت. جانب تاجیکستان در مکالمه صلح عمومی و امنیت توسط رشد استوار را همچون موضوع ریاست خود انتخاب نموده است. شرح بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که در آن 27 کشور اعضا 8 کشور و 5 سازمان منطقوی و بین المللی ناظر می باشند سال 1992 تأسیس یافته است. مشورت مذکور که امروز به یک انجمن بانفوذ تبدیل یافته است در حل مشکلات و نزاعات در آسیا نقش مؤثر می‌گذارد. ҳадафи асосии ин машварат пеш аз ҳама густариши ҳамкорӣ бо роҳи таҳкими муносиботи бисёрҷониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва хариду фурӯши одамон, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо мақсади рушд ва суботи Осиё, мубориза бар зидди терроризм, ҳамкорӣ дар ҳама масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист, пешгирии паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳияи тадбирҳои эътимодноки боварӣ дар ченаки башардӯстона, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки манфиатҳои давлатҳои Осиё ифода мекунад ва дар ин ҷо яке аз аъзоҳои фаъол Тоҷикистон мебошад. Яке аз тамоилиҳои рушди ҷаҳони муосир ҳам дар соҳаи сиёсат, ҳам дар соҳаи дипломатия, ҳам дар соҳаи иқтисодиёт ин ҳамгироӣ ёки интегратсия аст. интегратсияҳои минтақавӣ. Ин интегратсия яъне ки ҳамкорие ки ин ташкилот дорад, ин манфиатҳое ки давлатҳои Осиё аз он ҷумла мо ҳам яке аз ҷузъи таркиби давлатҳои шарқ ҳастем, Осиё ҳастем, хеле фаъол будан ин манфиати пешбурди яъне ки муаррифии Тоҷикистон, яъне ки ҳамкориҳо дар соҳаи бардоштани баъзе масъалаҳое ки дар асари ҷаҳон мешавад, ин хеле зарур аст. чаро ки бисёр давлатҳое ки дар Осиё зиндагӣ мекунанд, ин иқтисодиёташон иқтисодиёти хурди кушод аст. дар мавриди иқтисодиёти хурди кушод муаррифӣ ва иқтисодиёти калони кушод фақат маҳз бо таври интегратсия ҳамкориҳо сурат мегирад.
ҷониби тоҷикистон дар муколама сулҳи умумӣ ва амният тавассути рушди устуворро ҳамчун мавзӯи раёсати худ интихоб намуд. коршиносон мегӯянд раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё барои солҳои 2018-2020 эътирофи нақши муассир ва мавқеи созандаи тоҷикистон дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ аст. на танҳо дар доираи ин машваратҳо фақат сифр ҳамкориҳо дар сатҳи сиёсӣ, дар сатҳи мубориза алайҳи терроризм, умуман таъмин кардани амният дасти ҷавонан дар ин минтақа мебошад, балки ҳамкории иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмӣ ҳам дида шудааст ки ин хеле бо манфиати кор аст. ояндаи бузург дорад ин созмон. моҳи феврали соли равон дар шаҳри душанбе ҷаласаи гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи коршиносони кишварҳои ин созмони минтақавӣ низ баргузор гардида буд. коршиносони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё 5 самти ҳамкорӣ дар доираи ин созмони минтақавӣ ба монанди низоми сиёсӣ, муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои замони муосир, иқтисодӣ, башардӯстона ва муҳити зистро мавриди муҳокима қарор дода дар робита ба баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ба омодагии душанбе баҳои баланд доданд. баъд аз чанд рӯз дар шаҳри душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё баргузор мегардад ки дар кори он роҳбарият ва намояндагони зиёда аз 30 давлати дунё ва ташкилоту созмонҳои бонуфуз иштирок мекунанд. абдуваҳоби абдусаттор, қурбонзода баҳодур, маъруфи абдулло, ахбор. рӯзҳои 14-15 июни соли равон дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё баргузор мегардад. айни ҳол омодагӣ дар шаҳри душанбе барои дар сатҳи баланд гузарониндани ин чорабинии муҳими сиёсӣ ба таври назаррас идома дорад. абдулҳамиди назир аз рафти омодагии шаҳри душанбе ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё гузориш омода намудааст. пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ мизбони даҳҳо чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ буд. имрӯзҳо омодагиҳо ба саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиё ба таври шабонарӯзӣ идома дошта, шаҳрдорӣ дар ҳамдастӣ бо ниҳодҳои марбута кӯшиш бар он доранд ки бо тадбирҳои созандаи хеш тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд. айни ҳол дар доираи нақшачорабиниҳои таҳризинамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо як завқи баланди зебоипарастӣ гулзоркунии ҳама кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо маром идома дорад. ман ҳамчун мутахассиси соҳаи гулпараварӣ ман аз соли 1967 то имрӯза якумин маротиба дар пойтахт шаҳри душанбе мана чунин конструксие ки шумо дар гирду атрофи пойтахт мебинед ин бори аввал аст. ин дар ҳар як ҳамин конструксия на кам аз 6000, 8000 то 15 то 20000 дона қутиҳои гулҳои мавсимӣ шинонда шудааст ва боз дар оянда мана чӣ тавре ки мо медонем имрӯз ин анъанаи неке ки раиси шаҳри душанбе муҳтарам устаи эмомалӣ пеша гирифтааст, боз сол то сол ин зиёд мешавад. имрӯз агар мо дар 7-8 нуқтаҳои пойтахт дида бошем, дар соли пешин боз на кам аз 15-20 нуқто аз ҳамин конститутсияи нави ба нав тайёр карда оварда мана гулзории пойтахт боз ҳам зебову обод мегардад. ба таъкиди масъулин ташаббусҳои сабзкорӣ бо як шаклу услуби нав дар таърихи шаҳри душанбе бори аввал амалӣ карда мешавад ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. дар таърихи душанбе ин гуна зебову дилкаш кардани шаҳр тавассути мана ҳамин гулдонҳое ки онҳо дар хиёбонҳову дар кӯча гузошта мешавад ин бори аввал аст ва ин ба ҳусни душанбеи зебои мо бо ҳусни зиёдатӣ илова мекунад ки ба хусус он чизҳое ки имрӯз мо мебинем боиси зеботару дилкаштар гардидани душанбеи мо гардидааст. дар ҳар як ин гулбонҳои бузург аз 7 то 15 ҳазор гулҳои рангоранг шинонида шудааст. ин тадбир боиси таваҷҷӯҳи на фақат сокинон балки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ гардидааст. тавре онҳо иброз медоранд аллакай ин ҳама созандагиву бунёдкориҳо симои пойтахти ҷумҳурии тоҷикистонро комилан дигаргун намудааст ки аз ободкориҳои шаҳрдорӣ дарак медиҳад. шаҳри душанбе хеле маъқул аст ба ман,
شهر زیباست، شهر گلها، یعنی به من خیلی معقول است. گلکاری ها، آبادی در شهر خیلی بسیار نغز است. همکارانمون بسیار هستند ازبکستان، با هم اتفاقانه با دانشجویان تاجیکستان میخوانیم و بگاهی ها به سیر و گشت بر اومده از صنعت بلند ساخته آماده کرده شدند و این گلکاری ها وقتی آدم میبیند به آدم تاثیرات زیاد میبخشد. آدم خود را بسیار نقص میکند. بعد از آن برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در شهر دوشنبه بار دیگر میتواند جمهوری تاجیکستان و تلاش و تشبسهای جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در منطقه و جهان به طور شایسته معرفی نماید. زیرا در کار سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا اشتراک رهبریت و نمایندگان والامقام بیش از 30 دولت دنیا و تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین المللی پیش بینی شده است. تشکیل و در سطح بلند گذرانیدن این سمیت از هر یک نفر در حقیقت مسئولیت بلند و حس افتخار زیاد از وطن و وطنداری را تقاضا می‌نماید تا امروز و آینده تاجیکستان همچون دولت پیشبرنده سیاست خارجی در پای باز در منطقه و جهان باز هم معلوم و مشهور گردد. عبدالحمید نظیر، بهادر اسلام، قدم نورعلی، دوشنبه اخبار. در ناحیه کشانیان برای آمادگی همه‌جانبه به جشن 30-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. با این مقصد ساختمان و نوسازی 300 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است که روزهای نزدیک 4 عددی آن مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. از جریان آبادکاری‌ها در ناحیه کشانیان همکاران ما گزارش می‌دهند. ساکنان ناحیه کشانیان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را دستاورد کم نظیر تاریخ دانسته به افتخار این سنه مبارک بنیاد 300 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا تجلیل جشن وحدت امساله 4 عدد آن مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. از حساب بودجه دولتی ناحیه کشانیان زیاده از 800,000 سامانه برای بنیاد انشاءات بخش تندرستی و مکتب و معارف جدا گردیده است. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کشانیان، از طرف صاحبکاران یکچند انشاءات‌های نو زمانوی برای جشنگیری 30-سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساخته و استفاده داده شد. از جمله مرکز پیشگیری بیماری ضد سیل ناحیه ساختمانش رفته ایستاده است. در دهات ثروت استقلال، آریان و شهرک بختریان ناحیه کشانیان بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی دهاتی با دستگیری مقامات اجراییه و به واسطه مبلغ‌های برای سفر حج ذخیره کرده ساکنان محل بنیاد می‌شوند. 3 بنگاه طبی و 1 مرکز سلامتی ساخته به استفاده داده شد. برای تشکیل نمودن حجره ختنه در مرکز سلامتی همه چاره‌بینی‌ها دیده ایستادیم. الکی قسما تشکیل شدگی است. خدمت رسانی نسبت بیماران محل اینچنین زنان حامله و در قید گرفتن تا به دوره تولد نظارت بردن زنان حامله در منطقه خدمت رسانی کرده می شود. در آبادانی ناحیه کشانیان بیشتر صاحبکاران وطنی و ساکنان محل در برابر مقامات اجرایی سهم ارزنده می‌گذارند. آنها سعی دارند که بهر سزاوار استقبال گرفتن 30-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نظررس مهنت کرده شرایط ارزنده کار و زندگی را برای ساکنان ناحیه فراهم بیارند. در ناحیه رشت به استقبال جشن 30-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بیش از 140 انشاءات تعیینات گوناگون پیش بینی شده است. از جمله ساختمان یک قطار انشاءات اساساً از حساب مبلغ‌های وزارت و اداره‌های جمهوریوی طرحریزی شده است که سالها باز اداره‌های زیرتابع در محل بوده‌شان به بینای مأموری و دیگر شرایط کاری احتیاج داشتند. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. ساختمان بینایی مأموری اداره بایتاری در مرکز شهرک غرب ناحیه رشت هنوز 4 سال پیش آغاز گردیده. در این مدت بناکاران بنیاد تخانه و قسم ساختمان آشانه یکم انشاءات را انجام دادند، اما مشکلات اقتصادی باعث قطع شدن کارهای ساختمانی شد. اینک در اساس نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به افتخار جشن 30-سالگی استقلالیت دولتی کشور عزیزمان برای ادامه کارهای ساختمانی مبلغ ضروری پیش بینی شده است تا بنای مأموری در مهلت معین شده به استفاده داده شود. با گفت مسئولین انشاءات کارهای ساختمانی از روی نقشه فرمایشگر جریان داشته برای اجرای کارهای باقی مانده تمام شرایط‌های ضروری پوره مهیا می باشد. این سال خوشبختانه با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری و کمیته عضوقواری
аз нав сохтмонаш барқарор шуд ва то имрӯз кор бисёр хуб ба роҳ монда шудааст ва мо ҳаракат дорем ки дар вақти муайяншуда бо сифати баланди сохтмонию меъморӣ ба анҷом диҳем. бинои маъмурӣ аз таххона ва ду ошона иборат буда айни ҳол коргарон дар ошонаи дуюм корҳои сохтмониро анҷом дода истоданд. аз рӯи лоиҳа бинои маъмурӣ дар маркази шаҳраки ғарм асосан барои фаъолияти бо низоми маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ ва маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ пешбинӣ шудааст то дар оянда коргарону мутахассисони идораҳои дар маҳал буда бо тамоми шароитҳои корӣ ва дигар таҷҳизоту озмоишгоҳ пурра таъмин карда шаванд. ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду инкишофи ноҳияҳои Кӯҳистон маблағҳои зиёде ҷудо менамояд то ин гӯшаи ватанамон боз ҳам ободу зеботар шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор тадбирҳои ободонӣ вусъат дошта, танҳо дар деҳоти ба номи Мирзо Турсунзода бунёду навсозии 30 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Гузориш аз шаҳри Ҳисор. сохтмону мавриди истифода қарор додани иншооти таъйиноташ гуногун агар аз як ҷиҳат ба зебогиву ободии ҳар як деҳа, ҷамоат, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ замина гузорад, аз сӯи дигар ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ, баланд гардидани сатҳи некуаҳволӣ ва муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. сохтмончиёни шаҳри Ҳисор ба муносибати таҷлил аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ намудани ҳадафҳои нақша чорабиниҳо дар асоси солҳои 2019-2020 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳри зебову обод гардонидани ҳар як гӯшаи шаҳр талош ба харҷ дода истодаанд. танҳо дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Турсунзода 30 иншоот ба нақша гирифта шудаву қисми зиёди онҳо аллакай қабл аз муҳлати муқарраршуда мавриди истифода қарор гирифтаанд. бино ба иттилои масъулини ҷамоати номбурда, то таҷлил аз 22-солаги ваҳдати миллӣ боз 4 иншооти нави дигар мавриди истифодаи умум қарор мегирад. иншооте ки айни замон кор дар он бо суръат идома дорад, сохтмони 4 синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 92 деҳаи Садоқат мебошад. бо тадриҷан афзун гардидани шумораи аҳолӣ талабот ба синфхонаҳои иловагӣ меафзояд. таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат ба самти маориф хуб нигаронида шудаву мушкилоти мавҷуда дар кӯтоҳтарин муҳлат бо ибтикори афроди саховатпеша ҳал мегардад. ба ин монанд дар деҳаи Равшандилон сохтмони бинои маркази савдо ва бунгоҳи тиббӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар кӯтоҳтарин муҳлат мавриди истифода қарор дода мешавад. айни замон сохтмончиён қисмати корҳои асосиро ҷамъбаст намуда ба рангубори он машғуланд. сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои савдо инчунин дар деҳаҳои Равшандилон, Чаманзор идома дошта, бо ба истифодадиҳии онҳо зинаи дигари рушдро аҳолии ҷамоат соҳиб хоҳанд шуд. сокинони деҳаҳои ҷамоати Мирзо Турсунзода дар чунин корҳои хайр сарҷамъона ба ҳашар баромада талош менамоянд саҳми худро андаке ҳам бошад дар ободонии зодгоҳ ва ё ҷои истиқомати худ гузошта бошанд. идомаи ахбор. барои саноати кунонии мамлакат ки ҳадаф истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру воридот ивазкунанда ва муҳайё кардани ҷойҳои кории нав мебошад, дар шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои муассир амалӣ мегардад. таи солҳои охир барои татбиқи муваффақонаи ин ҳадафи чоруми миллӣ тавассути ба роҳ мондани ҳамкориҳои муштарак ва судманд заминаҳои мусоид фароҳам оварда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ дар заминаи татбиқи муваффақонаи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар имкон фароҳам хоҳад овард ки дар баробари истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ҷавобгӯи стандарти байналмилалӣ инчунин воридот ивазкунанда сол то сол афзун гардад. дар гузашта номгӯи васеъ масъулияи сохтмонӣ аз хориҷи кишвар сурат мегирифт ки қимати он даҳчанд меафзуд. истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда қариб дар ҳама корхонаҳои саноатии шаҳр ноҳияҳои мамлакат зиёд гардида эҳтиёҷот дар ин самту андозаи қонеъ карда мешавад. ноҳияи Ёвон аз шумори он шаҳр ноҳияҳои мамлакат аст ки соҳаи саноат тадриҷан рушд карда, ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулот бештар аз 60%-ро ташкил медиҳад. дар заминаи вусъати ҳамкориҳои судманд бо бахши хусусӣ имкон фароҳам гардид ки солҳои охир дар ноҳияи Ёвон бунёди корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла дар самти истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ рӯ ба афзоиш nihoda дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ содироти он низ ба кишварҳои минтақа дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. иқтидорҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои азим ва хурд
хурду миёнаи саноатии ноҳияи Ёвон бахусус гаҷкардон зиёд гардида қариб 90% бозорҳои дохилӣ бо ин номгӯи масъулияи сохтмонӣ маҳз аз ҷониби корхонаи мазкур таъмин мегардад. корхонаи мо таи 4 сол аст ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои гаҷкардон ва ҳамсурон машғул аст. ҳамин намуди маҳсулотҳо аз хориҷи мамлакат ворид мешуд. мо дар давоми 4 сол тавонистем ки истеҳсоли маҳсулотро зиёд карда ҳамин намуди маҳсулотро аз хориҷи кишвар воридоташро кам кунем. имрӯз мо тамоми бозори ватаниро таи 95% бозори ватаниро ба маҳсулотҳои худии ватанӣ таъмин карда истодаем. мо дар оянда صادرات محصولات را با دیگر جمهوری همسایه میتوانیم که بلند برداریم. صاحبکاری استحصالی در ناحیه یوان در دایره دستگیری‌های رهبرت دولت و حکومت مملکت رشد کرده با استفاده از امکانات موجوده دهها کارخانه‌های نو استحصالی ساخته مورد استفاده قرار گرفتند که در آنها صدها نفر ساکنان با شغل دائمی فرا گرفته شدند. кормандони раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон давоми як моҳи охир аз мағоза ва дуконҳои ҳудуди вилоят беш аз 4 тонна намаки пасtsифатро мусодира намуданд. дар ҳамин замина барои муайян намудани сифати намак ва дараҷаи ёднок будани он таҷҳизоти махсус бо теъдоди 5000 адад ба соҳибкорон тақсим карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. با مقصد تامین نمودن بازارهای استعمالی با مواد خوش‌صفت و با معیارهای جهانی مطابق از شهر دوشنبه بیش از 500 عدد ایندیکاتور برای معین کنی صفت نمک آشی یا دار وارد گردیدند. متاسفانه از بازار و مغازه‌های حدود ولایت مقدار 4000 کیلوگرم محصولات نمک بیاد مصادره گردید و مبتلا شوی باشندگان به بیماری جاغر و دیگر نمود کسلی‌ها پیشگیری گردیدند. متخصصان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای ولایت مختار کوهستانی بدخشان با سوبیکت‌های خواجگیداری که به فروش نمک مشغولند 500 عدد ایندیکاتور رایگان تقسیم نمودند. در دوام ماه مای از طرف کارمندان ریاست 19 نمونه نمک از تشخیص گذرانیده شده معلوم گردید که 13 نمونه آن با مقدار 4655 کیلوگرم از سبب در ترکیبش موجود نبودن مقدار لازمه یود غیر استانداردی دانسته شده از معاملات گرفته شد. صاحبان دکان و مغازه‌های ولایت و خریداران برای دسترس نمودن چنین امکانیت برای سر وقت سنجیدن صفت نمک آشی به رهبریت ریاست استانداردیزاسیا اظهار منتداری بیان نمودند. دوام چند سال آخر خروج بیماری‌های گوناگون از نارسایی یا در ارگانیسم انسان در سراسر جمهوری دوچند زیاد شده است. با مقصد جلوگیری از جوابگری در نزد قانون، مسئولین ریاست مذکور سر وقت صاحبکاران را با چین‌کنک‌های صفت نمک یاددار تامین نمودند. با دسترس گردیدن چنین امکانیت‌ها صاحبکاران کوشش می‌نمایند از وارد نمودن محصولات پس‌صفت به حدود ولایت خودداری ورزیده در برابر فروش محصولات به سلامتی اهالی توجه خاصه ظاهر نمایند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در جماعت دهات خزیلقلعه ناحیه خراسان عاقبت‌های آفات طبیعی برطرف کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص تهیه شده است. طور اطلاع دارد 2 یونی سال روان ساعت‌های 13-16 روز باران‌های پرشدت، ژوله، سیل و آبخیزی را به وجود آورده به دهه‌های بندر، نوزمین، مهنت آباد، فیضعلی غنی‌وی جماعت دهات قزلقلعه ناحیه خراسان خسارات زیاد رساند. حوله ساکنان را آب و لایقه زیر کرده، چندین خانه‌های استقامتی و انشاءات یاری رسان ویران و ولنگار شدند. از روزهای اول نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان، رهبریت ولایت ختلان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ولایت، مسئولین ناحیه خراسان، رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی به یاری شتافتند تا در برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی دست مدد دراز کنند. بر اثر باران‌های پرشدت آمدن سیل و ژوله 629 گکتار زمین کشاورزی، 274 گکتار زمین نزدی حولگی، 191 خانه استقامتی، 88 انشاءات یاری رسان، 6 عدد قبرهای آبگذر و یک پل که دهه‌ها را با شاهراه باختر دوشنبه می‌پیوست زیان جدی دیدند. امروز با ابتکار اجنسی استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک گروه کلان کاری در اینجا اشتراک دارند و چنانکه که می‌بینید در تمام خانه‌ها تقسیمات شدند. امروز بهر توزیع و برطرف کردن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی
کار کرده ایستادند. 70 نفر کارمندان агентии توجیکستاندار نیز در برابر سهمگذاری در برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی به یک قطار اویله‌های ضرر دیده کمک مالیوی رسانیدند. رهبری агентии توجیکستاندار تصمیم گرفت که این نوبت شنبگی نوبتی خود را در شهر دوشنبه نیو بلکه در این ناحیه دست جمعانه با مردم این محله که امروز ما اینجا قرار داریم گذرانیم و خب وابسته به این امروز زیاده از 70 نفر کارمندان агентии توجیکستاندار در شنبگی اشتراک دارند. سهم کارمندان агентии توجیکستاندار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی ولایت ختلون، مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد و شعبه دزینفکسیون پروفیلاکتیکی ناحیه خراسان در برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت دهات قزلقلعه نظررس میباشد. دیگر کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، شخصان خیرخواه، صاحبکاران وطنی به سوی عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده با نگاه وطنداری دیده دوزند و دست کمک خویش را به آنها دریغ ندارند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفرов برای برنامه اخبار. برای بهتر نمودن و فراهم آوردن شرایط زیست و زندگانی در شهر و ناحیه‌های مملکت به اهالی قطعه‌های نزد حولگی جدا کرده می شود. برای 800 نفر ساکنان احتیاجمند شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوروف طبق قرار داخلدار زمین‌های نزد حولگی جدا کرده شد که مقصد از آن تامین اهالی با منزل زیست و بهتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی می باشد. گزارش محمود احمدزاده. موضع بنیاد شهرک نوی سیحون از شهر خوجند در مسافه 9 کیلومتر به سمت شمال و غرب جایگیر بوده با نظر داشت وضع اقلیم و جایگیرشوی برای بنیاد شهر نو و باغ‌های اینتنسیو موافق می باشد. 5 سال پیش با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و بنیاد شهرک نو با نام سیحون اساس گذاشته شد و در اساس دستور راهبر دولت برای از خودکنی دشت‌های سامغار ناحیه باباجان غفوروف کارها وسعت گرفته مرحله انفراساختار شهرک از قبیل تامینات با آب پالیزی و نوشاکه، گذرانیدن خط تشناب، بنیاد راهها و نیروی برق عملی گردیده و نزدیک از 6000 عائله‌های احتیاجمند همین شهر و ناحیه‌های ولایت قطعه‌های نزد حولگی تقسیم کرده شده. در این موضع 601 هکتار باغ‌های نو انواع گوناگون میوه‌گی‌ها بنیاد شده است. در ادامه کارهای از خودکنی دشت سامغار امسال قرار آید به جدا و دسترس کردن قطعه‌های نزد حولگی به 830 نفر ساکنان احتیاجمند شهرهای خوجند، بستان و گلستان، استقلال، ناحیه‌های باباجان غفوروف، شهرستان، دیوشتیش، کوهستان مسجح و ناحیه عینی به توصیف رسیده. مرحله اول قرعه پرتایی برای تقسیم زمین نزد حولگی برای بنیاد منزل و 400 نفر شهروندان در شهرک سیحون، قطعه‌های نزد حولگی در اساس خلاصه کمیسیون جمعیتی شهر و ناحیه‌ها و عائله‌های احتیاجمند، خدمتچیان دولتی، کارمندان مقامات قدرتی مملکت، آموزگاران دانشگاه و دانشکده‌های عالی ولایت، کارمندان ساحه‌های معارف و تندرستی، عائله‌های جوان، ساکنانی که در منطقه‌های خطرناک زندگی دارند و نیاز به منزل علاهیده دارند داده شد. این اقدام و دستگیری حکومت جمهوری باعث قناعتمندی ساکنان گردیده اظهار منتداری خویش را به پیشوای ملت بیان نمودند. تا این جانب در خوابگاه دانشکده استقامت می‌کردم همراه عائله‌ام و امروزه قطعه زمینی که نزد حولگی که به ما داده شد این یک تحفه بی‌بها برای من و اهل عائله‌ام میباشد. در نظر است که روزهای نزدیک باز به 430 نفر دیگر شهروندان احتیاجمند شهر و ناحیه‌های ولایت قطعه‌های نزد حولگی جدای دسترس کرده می شود که این تا اندازه وضع عائله‌های احتیاجمند به منزل زیست را بهتر می‌گرداند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در شهر راغون به استقبال جشن‌های در پیش ایستاده، کارهای آبادانی و سازندگی در مرکز و دهات ادامه داشته در برابر جلب مبلغ‌های بودجه اینچنین توسط اقدام‌های دستجمعانه اهالی نیز در این روند سهم می‌گذارند. گزارش از شهر راغون. در شهر راغون با ابتکار مقامات محلی، حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست در تمام جماعت و شهرک و دهات شهر اکسیه تازگی محل گذرانیده شد. در چورابینی تمام ساکنان شهر، محل و دهات در یک جایگی با کارمندانی بخش با تازه کردن مناطق سرنفوذ، پی راهها و کوچه و گلگشت‌ها مشغول شده با این راه به آباد و زیبا گردیدن یک گوشه دیار سهم گذاشتند. بخش حفظ محیط زیست شهر راغون با مقصد بهتر نمودن وضع اکولوژی
экологӣ дар маҳаллаҳо, тоза ва озода намудани партовгоҳҳо ва берун кашонидани он аз мавзеъҳои сернуфуз ба хотири таҷлили сазовори ҷашнҳои дар пеш истода чунин аксияҳоро роҳандозӣ мекунанд. Дар аксияи мазкур кормандони бахш, аҳли ҷамоатчигии шаҳр ва намояндагони дигар касбу кори гуногун фаъолона ширкат варзиданд. бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр ҷиҳати баландбардоштани маърифати экологии ҷомеа ва ҳамзамон тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист азму талош намуда дар ин самт корҳои зиёдро ба сомон расонидааст. Тавре ба мо мудири ин бахш Акобир Ҳасанзода иттилоъ дод, корҳои фаҳмондадиҳие ки миёни аҳолӣ гузаронидаанд самараи нек дода сол аз сол фаъолнокии аҳолӣ барои нигоҳдошт ва ҳимояи муҳити зист боло меравад. Кормандони бахш бошанд саривақт бо истифода аз мошинолоти партовкашонӣ партову пасмондаҳоро аз ҷойҳои сернуфуз ва манотиқи безарар кашонида ҳамаҷониба барои барқарор намудани муҳити солиму безарар талош мекунанд. Шаҳри Роғун ҳамеша дар мадди назари сайёҳону ҷаҳонгардони дохилӣ ва хориҷӣ қарор дошта, роҳбарияти он ҳамеша мекӯшад ба ҳусни шаҳр бо андешидан ва амалӣ сохтани тадбирҳои созанда ҳусни дигар зам намояд. Масъулин азм доранд ки ҷиҳати муҳофизати солимии муҳити зист ва тозаву озода нигоҳ доштани атроф сайъу кӯшиш намуда дар оянда низ аксияҳои манфиатноку созандаро роҳандозӣ кунанд. барномаи иттилоъоти ахборро идома медиҳем. Давоми солҳои охир аз ҷониби олимони соҳаи кишоварзӣ дар натиҷаи анҷом додани корҳои селексионӣ зиёда аз 20 намуди тухми зироати ғалладонагиҳо офарида шудааст ки дар шароити имрӯза қонеъкунанда нест. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон ва Баҳодури Истам. дар ҷараёни кори семинар як қатор масъалаҳои муҳими агротехникаи парвариш ва тухмипарварӣ, диверсификатсияи зироатҳои ғалладонагиҳо, киштгардонҳои кӯтоҳдарави илман асоснокшуда ва ғайра мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. мо олимон ба деҳқонон тарзи кишти зироатҳои лӯбиёгӣ, меъёри кишти зироатҳои лӯбиёгӣ ва аҳамиятнокии зироатҳои лӯбиёгиро ба деҳқонон фаҳмонда додем ва олимони шуъбаи селексия ва агротехникаи зироатҳои лӯбиёгӣ 8 нав ихтироъ карданд дар давраи истиқлолият. дар қисмати амалии семинар олимони соҳа таъкид доштанд ки ҳарчанд майдони кишт зиёд карда шавад ҳам агар кишоварзон бо тухмии хушсифат таъмин набошанд ва агротехникаи парвариши он дуруст ба роҳ монда нашавад, рӯёнидани ҳосили баланд ғайриимкон аст. солҳои охир алоқаи хуби хоҷагидор бо олимон буд ки ҳосили ғалладонагиҳо зиёд шуда истодааст. аз он ҷумла дар ноҳияи Данғара хоҷагӣ деҳқонӣ Муҳсинҷон, Сангак Сафар, Сомонҷон ҳар сол бо олимони институти зироаткорӣ алоқаи зич дошта тухмиҳои беҳтарин ба даст оварда дар қитъаҳои худ корида ҳосили баланд бардошта ба дигар минтақаҳо мефурӯшанд. ба иштирокчиён усулҳои истифодаи технологияи муосири парвариш, аҳамияти зироати ғалладонагӣ ва татбиқи дастовардҳои илмӣ, пайванди илм бо истеҳсолот ба таври васеъ шарҳ дода шуд. вобаста ба зироат аз 50 то 300 килограмм нитрогени озод ҷамъ мекунанд ки барои пешнакишт ҳамчун муҳим аст барои зироатҳои андакишмекардагӣ. дигар аҳамияти зироатҳои лӯбиёгӣ дар он аст ки ҳамчун манбаи сафеда буда онҳо аз ҷиҳати иқтисодиан манфиатнок ҳастанд. дар шароити имрӯза бояд олимони соҳаи кишоварзӣ тавассути вусъат бахшидани корҳои селексионӣ, тухмиҳои серҳосил ва ба хушкӣ тобоварро пешниҳод намоянд. мақсади гузарондани семинар омӯзиши технологияи парвариши зироати ғалладонагӣ, ба роҳ мондани тухмипарварии онҳо, муаррифии навъҳои нави гандуму ҷав, наск, нахуд ва пайванди илм бо истеҳсолот мебошад. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Неққадами Нуралӣ барои барномаи ахбор. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар ин самт дастовардҳо назаррасанд. лағш аз ноҳияҳои кишоварзии мамлакат ба ҳисоб рафта самти бештари фаъолияти кишоварзон картошкапарварӣ мебошад. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. дар ноҳияи лағш дурнамои кишти картошка дар мавсими ҷорӣ 2800 гектар муайян шуда буд. хоҷагидорону кишоварзони ноҳия бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти ниёзи аввалу аз ҷиҳати экологӣ тоза бо меҳнати содиқона ва талошҳои пайваста дурнаморо барзиёд иҷро карда то имрӯз дар масоҳати 3114 гектар кишти картошка гузаронидаанд.
дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бошад масоҳати кишти картошка 4174 гектарро ташкил медиҳад. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи Лахш дониста мешавад. дар баробари интихоби тухмии мутобиқ ба муҳити зист ва ҳосилдеҳ, омилҳои дигари асосии рушд бахшидани соҳа ва ба даст овардани ҳосили баланд дар истифодаи усулҳои пешқадам ва риояи қоидаҳои илман асосноки парвариш дониста мешавад. барои ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхобида ва зиёд намудани майдони кишт аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш низ дар партави сиёсати муваффақонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шуда, хоҷагидорону кишоварзон пайваста дастгирӣ меёбанд. ҳамин аст ки талошҳои сокинони ноҳия барои зиёд намудани майдони кишт ва истеҳсоли барзиёди ҳама гуна маҳсулоти ниёзи аввал рӯз то рӯз бештар мегардад. дар сурати зиёд кардани майдони кишт ва ба даст овардани ҳосили дилхоҳ метавон сокинони мамлакатро бо маҳсулоти истеҳсоли худию аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин ва дар самти расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ қадамҳои устувор гузошт. ҳамзамон дар баробари сокинон ва хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи Лахш дар ин ноҳияи кишоварзии мамлакат дар тобеияти агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 300 гектар замин мавҷуд аст ки дар ин мавзеъ низ натиҷаҳо назаррас буда, хоҷагидорон барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ истифодаи техникаи муосири соҳавиро ба роҳ монда ба таври дастаҷамъона фаъолият доранд. то санаи 9 июни соли равон дар ин мавзеъ дар масоҳати 200 гектар картошка кишт карда шуда, ҷиҳати боз ҳам васеъ намудани майдони кишт корҳо бо суръат ҷараён дорад. дар баробари кишти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар ноҳияи Лахш боғпарварӣ низ рӯз то рӯз рушд бахшида мешавад. айни замон масоҳати умумии боғоти ноҳия 413 гектарро ташкил медиҳад. танҳо дар мавсими сипаригашта дар ноҳия 67 гектар боғи нав бунёд карда шуд ки дурнамо 60 гектар пешбинӣ шуда буд. ҳамчунин 15 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда шуданд. дар талу теппаҳо ва заминҳое ки солиёни зиёд бекорхобида буд, давоми солҳои охир боғҳои намунавӣ бунёд шудааст. дар оянда низ хоҷагидорони ноҳияи Лахш бо мақсади афзун намудани дастовардҳои истеҳсолӣ, гирифтани ҳосили баланд, ба шуғл фаро гирифтани мардум, ғанӣ намудани бозори истеъмолӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳандозии тамоми имконоти мавҷуда дар асоси дастуру роҳнамоиҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат амал намуда, ин соҳаи муҳими хоҷагии халқро рушд медиҳанд. Самандар Искандарзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ аз ноҳияи Лахш барои барномаи иттилоотии ахбор. дар ноҳияи Муминобод марҳилаи сеюми кишти картошка идома дорад. то имрӯз кишоварзони ноҳия мувофиқи дурнамо дар майдони 882 гектар кишти картошка гузаронида, дар марҳилаи сеюм илова ба дурнамо иқдом гирифтанд ки майдони кишти картошкаро дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ зиёд намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Муминобод кишоварзон ба марҳилаи сеюми кишти картошка шурӯъ намуданд. дар хоҷагиҳои ноҳия кишти картошка масъула аз моҳи феврал оғоз гардида, он ба таври марҳилавӣ то моҳи июн гузаронида мешавад. аз 882 гектари дурнамо то ин давра дар ду марҳила нақшаи мазкур пурра иҷро шуда, айни ҳол дар аксар хоҷагиҳо илова ба дурнамо кишти картошка идома дорад. соли гузашта аз ин ҳисоб майдони кишти картошка дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 913 гектар ва дар якҷоягӣ бо бахши аҳолӣ дар маҷмӯъ ба 1204 гектар расонида шуда 23 000 тонна картошка истеҳсол карда шуд. барои таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва истеҳсоли тухмии хушсифат имсол кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки аз ҳар як қидат замини кӯрами обӣ самаранок истифода бурда майдони кишти картошка ва истеҳсоли онро нисбат ба соли гузашта зиёд намоянд. дар хоҷагиҳои деҳоти ба номи Нуралишон Назаров имрӯзҳо дар марҳилаи сеюм картошкаи нави Аладдин кишт карда мешавад. таври аҳли заҳмат иброз доштанд, дар асоси тавсияи олимону мутахассисони соҳа чанд соли охир аст ки кишоварзон картошкаи нави Аладдин ва Пикасоро кишт намуда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. соли гузашта барои таҷриба картошкаи нави Янта низ кишт карда шуд ки ҳосилнокии он дар шароити ноҳия аз ҳар як гектар 300 центнерро ташкил дод. бо назардошти чунин бартарӣ дар кишту истеҳсол имсол дар ноҳия асосан 3 нави картошка кишт карда шудааст. дар марҳилаи навбатии кишти картошка дар ин деҳоти ноҳия дар масоҳати беш аз 2 гектар нави картошка Янта низ кишт карда шуд ки аз он бояд тухмӣ истеҳсол карда шавад. дар ноҳия аксар деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили картошка
کارتوشکایی که در اولهای ماه январ گذرانده شده است شروع نمودند. به طور مرحله‌ای کش کردن کارتوشکا در خواجگی‌های ناحیه مومن‌آباد برای تامین فراوانی بازار استعمالی و رعایت تنظیم نرخ این نوع‌ی محصولات غذایی مساعدت می‌کند. хоҷагидорони шаҳри Конибодон вобаста ба имконият кӯшиш мекунанд майдони киштро васеъ ва ҳаҷми истеҳсолотро баланд бардоранд. вале норасоии оби полезӣ дар ин самт монеа эҷод месозад. напардохтани ҳаққи оби истифодашуда аз ҷониби ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар ин шаҳр масъулони соҳаро нигарон сохтааст. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар шаҳри Конибодон пахтакорӣ ва боғдорӣ бештар рушд намудааст. дар асоси нақша имсол дар ин шаҳр бояд 6000 гектар пахта кишт карда мешуд, вале кишоварзон кӯшиш карданд ин навъи зироатро аз нишондод бештар кишт намоянд. дар ин шаҳр наздики 4500 хоҷагии пахтакор ба қайд гирифта шуда, раванди парвариши пахта пурра аз рӯи тавсеяи мутахассисони соҳа ба роҳ монда мешавад. байни қатор ба коршусоз ҳозир қариб 9000 гектар байни қатор ба кор шуд. имрӯз пага тамом мекунем ягоне. боз ҳам бештар ба роҳ мондани кишти пахта бонна муҳим ва ҳатмӣ дониста мешавад, вале баъзе мушкилот аз ҷумла норасоии об дар ин самт монеа пеш меорад. боз ҳам бештар кардан лозим, локин баъзе шароито масалан танқиси об мешавад. аввали боҳор агар об мӯътадил омада истад, мо албатта заминҳои сари вақт дар охирҳои феврал аввали март аз оби яъне захиравӣ монда аз об мебарорем, ба кишти нам тайёр мекунем. яке аз сабабҳои асосӣ норасидани об мешавад. дар шаҳри Конибодон 15 адад пойгоҳи обкашӣ мавҷуд аст ки аз он 6 ададаш барои обёрии заминҳо ва боқӣ монда пойгоҳи дренажӣ мебошад. аз масоҳати умумии заминҳои корами обӣ ки 24807 гектарро ташкил медиҳад, 7500 гектараш тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ мешавад. соиравон камобӣ мушоҳида гардид. طبق اطلاع امسال از کانال کلان فرغانه به مقدار 11% و از دریای اسفره 6% کم آب گرفته شده است. مسئولان اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر از آن تأسف دارند که بعضی استفاده برندگان آب مبلغ استفاده آب پالیزی را پرداخت نکرده به مقدار کلان قرضدار میباشند. تا امروز قرضی اساسیاتی استفاده برندگان آب و دیگر خواجگی‌ها در نزد اداره دولتی بهداشت زمین 810,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در شهر کنیبادان باغ تاکپروری نیز به طور گسترده رشد نموده است و حاصل از باغات جمع‌آوری می‌شده بیشتر کارکرد و سپس به بازار استعمالی داخل و خارج کشور انتقال داده می‌شود. در این شهر دو کارخانه کارکرد میوه خشک از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه کند با اقتدار 1200 تن و جمعیت دارای مسئولیت محدود کندکا با اقتدار 3000 تن فعالیت می‌کنند و با موسم امسال پورا آماده می‌باشند. غیر از این در این شهر یک کارخانه کنسرو براره این هم باشد جمعیت سهامی پوشیده کنیبادان فعالیت می‌کند. به نقشه گرفته شده است که سال 2019 از طرف جمعیت دارای مصرف مواد میوه کند در حجم 250,000 تن، از طرف کارگاه کندکا در حجم 30,000 تن کارکرد کرده شود میوه خشک و از طرف جمعیت سهامی شده کنیبادان به نقشه گرفته شده است که به مقدار 1000 عدد قوطی شرطی محصول استحصال کرده شود. طلبات کارخانه‌های مذکور از حساب باغ‌های حدود شهر که 12000 گکتار بوده از آن حاصل دهنده‌اش 7200 گکتار را تشکیل می‌دهد پورا قانع کرده می‌شود. امروزها جمع‌آوری حاصل ادامه داشته تا به امروز از باغ‌های این شهر به مقدار بیش از 1000 تن زردآلو جمع‌آوری گردیده است که قریب 500 تن تر و تازه و باقی مانده با اصول معاصر خشک‌کننده شده سپس صادرات کرده شده است. در رشد ساحه کشاورزی نقش تکنیک‌های ساحوی نظررس بوده دسترسی خوجگیداران مملکت به آن اساسی فراوان حاصلی محسوب می‌یابد. همزمان تدبیر مذکور در سمت از بین بردن مهنت دستی نیز مساعدت می‌نماید. گزارش خبرنگاران ما. امروزها در پرتو دستور سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ جهت پره از بین بردن کارهای دستی و مرحله به مرحله مکانیکنونی ساحه کشاورزی از دولت‌های گوناگون از جمله آلمان، ترکیه، بلاروس، فدراسیون روسیه تکنیک و تجهیزات معاصر ساحه را وارد و دسترسی خوجگی‌های دهقانی قرار داده است. این تدبیر امکان فراهم آورد که هم حاصلناکی زیاد و هم کار دهقان آسان گردد. امروزها دسترسی ماشین‌آلات ساحه پخته و پیاز که به نرم کردن و آذوقه دادن و نیست و نابود کردن حشرات ضرررسان خیلی مفید است با آن باعث گردید که کار کشاورزان کاملا دیگرگون گردد. در پخته‌کاری تراکتورهای بلاروس قطعی امتیاز 80 خ و کلتیواتورهای KRH 4 قطعی پخته را آذوقه دادیم. هم کلتیواتور یکم و هم آذوقه پخته داده شدیم. همین کارتوشکا پورا کاری تکنیکی است. یگان کاری دستی ندارد. از کیشتش با سلکه تغمای از بلاروس برآمده
ба ҳамон киш кардем. Культиваторе ки ҳам озуқа дода мешад, ҳам культиватсия карда мешад, пурра ба кори техникӣ мебошад ки арзиши аслии ҳамин маҳсулотҳоро хеле ҳам бошад паст мекунад, яъне арзон мешад, хароҷотҳо кам. فعلا در اساس درخواست خواجگی‌های دهقانی واردات این گونه تکنیک‌ها از جانب کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ ادامه داشته، این تدبیر امکان می‌دهد که در مهلت کوتاه تمام کارهای دستی از بین برده شود. از جمله استفاده ثمرناک کلتیواتورهای ساحه پخته و پیاز برای بلند گردیدن حاصلناکی شرایط فراهم آورد. با تاکید خواجگیداران با استفاده از این تکنیک‌ها کشت و جمع‌آوری این نوع زراعت‌ها طبق قاعده‌های اگروتکنیکی انجام داده می‌شود. پیاز ما با اینم با واسطه تکنیک‌های کشاورزی کش کرده و کارکار کردیم. از آن جمله با تخم پوشکی گرمانی در یک گکتار همگی 12 کیلوگرم تخمی خراجات شده است. بعد باقی مانده کورینا ما همشه با واسطه کارکردی بین قطاراش با تکنیکا با تراکتور گذراندیم و اوزقرا پورا با واسطه تکنیک با قطارها دادیم و برای حشرات ها باشد. ما انتظار هستیم که از هر یک گکتار تا 500 سانتی پیاز گیریم. واردات تکنیک و ماشینالات ساحه پخته، پیاز، سبزی و دیگر زراعت‌های کشاورزی طی سال‌های اخیر کار خواجگی‌های دهقانی را به مراتب آسان نموده به ارزش اصلی آنها در بازار استعمالی زمینه گذاشت. زیرا سال‌های پیش کشت و جمع‌آوری و غذادهی و کارکردی بین قطارهای پیاز، سبزی، کارتوشکا توسط دستی انجام داده می‌شد. امروز باشد کشت و جمع‌آوری این نوع سبزیجات پورا توسط تکنیک و تجهیزات وارد نموده کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ انجام داده می شود. این زمان خواجگی‌های دهقانی ناحیه‌های واسع، دنقره، رودکی، رشت، لخش، تاجیک‌آباد و مسجد و ظفرآباد از این تکنیک‌ها واسع استفاده می‌برند. این تدبیر اگر از یک طرف در صرفه وقت زمینه گذارد، از طرف دیگر در زیاد گردیدن حاصلناکی مساعدت می‌نماید. عبدالحمید نظیر، قدمی نورعلی، اخبار. деҳқонони кишоварзони ноҳияи қубодиён ният доранд ки ин мавсим 9071 тонна гандум ҷамъоварӣ карда ҳамчунин аз ҳисоби коҳу қошоқ хӯроки чорво низ барои давраи зимистон захира намояд. ҳамкорони мо худоидоди раҷаб ва искандари саид дар ин мавзӯъ гузориш омода карданд. дар қисмати ҷануби мамлакат водии зархези вахш ҷамъоварии ҳосили киштаҳои тирамоҳии зироатҳо ба таври васеъ истифода вусъат бахшида шуда ҳосили ҷамъоварӣ гарида баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бо пеш гирифтани усулҳои пешқадами хоҷагидорӣ чандест ки дар бозорҳои мамлакат дар радифи пиёз, бодирингу помидор, ҳандалак ва тарбузи истеҳсоли худӣ аз лиҳози экологӣ тозаву хушсифат ба сокинон дастрас мебошад. хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии турахон эсанқулов баъди рӯёндани ҳосили дилхоҳ аз гармхонаҳо бозорҳои деҳқонро бо намунаҳои нави ҳандалаку тарбуз таъмин менамоянд. ҳозир ҳандалак ҷамъоварӣ сарши харидорон омадааст, аз сари палак гирифта бурдааст. طبق اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه новобаста аз он ки обу ҳавои ин мавсим тағйирёбанда буд, вале ҳосили ғалазор он қадар бад нест. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ кишти ғала 1546 гектарро ташкил дода, дар аксарияти хоҷагиҳо дарав тариқи дастӣ ва техникӣ ба анҷом расонида мешавад. طبق دورنامه ما سال جاری در میدان 1663 هکتار غله‌دانگی کشیده بودیم که از آن جمله 1546 هکتار گندم، 117 هکتار جو. تا امروز طبق معلومات در ناحیه در میدان 903 هکتار گندم درآ شده است و 850 هکتار کوفته شده است که از این 6800 تن غله جمع‌آوری کرده شده است. در همین شب روز دهقانان برابر به انجام رسانیدن درو و جمع‌آوری میدان غله‌زار برای گذراندن کشتی تکراری آماده کردن زمین‌های خالی گشته، کارکردی بین قطار و غذادهی پخته‌زار همزمان برای تامین احتیاجات چاروای خواجگی برای دوره سردی‌های سال به جمع‌آوری و ذخیره کردن خوراک چاروا مشغول هستند. باید گفت که در بعضی از قده‌هایی که سبزیجات بروقتی و کشتی دیگری آن حاصلش جمع‌آوری شده است، دهقانان با کشتی تکراری شروع نمودند. اصلا در این دوره بیشتر کشت شالی و مکای دان و خوراک چاروا با منفعت است. همین است که در اساس دستور سپارش‌های رهبر دولت جهت ذخیره دو ساله مواد غذایی و خوراک چاروا، مسئولین و دهقانان ناحیه از همه ذخیره و امکانات‌های موجود مقصدناک استفاده می‌کنند. به حالت یکم این سال 2019 در ناحیه 6668 تن خاشاک جمع‌آوری کرده شده است که طبق دورنامه باید ما امسال 43921 تن
خاشاک جمع‌آوری کنیم و رفت جمع‌آوری خاشاک در ناحیه حالا متشکلانه جریان داره. چون سال گذشته چاروداران از سبب خشک آمدن آب و هوا مشکلی کشیده بودند، این موسم استفاده از علف‌های طبیعی و کاپویا و بده ذخیره را برای 2 سال من بعد با اعتماد می‌گردانند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. тамошобинони муҳтарам, нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон бимонед.